Assalomu alaykum, hurmatli Suzak News kanalının ko'ruvchilari. Mana bugun sizlar bilan Chexova ko'chasindagi sotila turgan uy bo'yicha so'zlashamiz. Like bosib, qo'llab qo'yingizlar. Ko'pchilik ko'rsin. Mana do'stlar, o'shal biz aytgan uyga yetib keldik. Bu yer Chexova ko'chasi 38-uyga. Bu yoqdan Volkswagen parkka chiqib ketsa bo'ladi. Mana hozir kirib uyning obzorini ko'ramiz. Bismillah. Bu yerden ayantı 5 sot. Ananı korutaslar. Bu yerde çoğun glaslar dili var iken. Уже mümü bir otudur. Bu yerde negizinen 6-7 komnat var iken. Buna bu birinci bu zal. Bu yerge negizi kişini remont alarken, remont kılıp koysa oldu. Eşikleri cigahtan jasalgan. Negizi işletse болады, kraskalap turup, жаңылы turadi. Бұл жақтан, мына жерден бұл жағына чейін жаңа үй салынып тұр. Анан бұл жерден ушул жерге чейин эски үй экен. Азыр бұл жақты көрсөтөбүз. Бұл жерден ұзындығы bir где-то 5-ке 2,5 бар. Бұл терезелері жығаштан. Жаңылы жасалған екен. Краскалап қойса, жап-жаңы болып қалады. Бұл эшиктери деле жығаштан. Bunun kalınlığını görüyorsunuz. 1, 2, 2,5 kirpiçtey. Bu yer 4x4 mestaken. Negize жақсы. Eşikleri de жақсы. Bu yerde kichine sörüsü var ekan. Bu жақта da bir 2 komnata var ekan бұл жақта. Negiz oşal бұл үйлер айтқандай eski үй. Бұл жақты кейінчерак жаңы сал болса деле болады. Уже бұл жақтан жаңы үйлер салынып тұр. Eşikleri жыгаштан. Обойлар бар екен. Светтері өчүк кембирок. Бұл үй толық бүтөлек. Ошон үчүн бу лампочкалар деле коюлуп болуш керек. Bunun uzunluğu bir 7 metre, 7'ge 3,5 ушундайken, çoğun ele zal eken bol. Hemen bu жақта 1, 2, 3 komnata var. Bu жақtan da birisi 4,5'ga 3 toy var eken. Patologu MDF ken. Бұл дағы бүтілік, толық бүтілікті, кичине бар. Шпаклевка болған, бір краска болалык. Эшиктери жыгаштан жаңы. Потолок бұл деле MDF кен. Бұл дағы ушулундай эле 4,5'ga 3 ушундай бар экен. Күн тийиши жакшы экен бул жерде, нормальный. Ото көп аз деле эмес. Анан бул жакта дагы бир комнатасы бар. Бул дагы 5'ке 3 ушундай экен. Кичинекей зал. Bunun aynikteri bolsa akfa eкен.
Негизи аянты 5 сот. Бул жерге кичинекей эгин бир нерселер эксеңиздер болот экен. Кичинекей огороту бар экен. Уже бул жак пустой жер. Же летний кухня кылса болот. Ушул мунун ичи душ, раздевалка, бул жер кухня. Анан туалети болсо бул жакта жайгашкан экен киргенде. Анан кичине бул жакта пустой месталар бар. Негизи үй жакшы, ориентир деле жакшы. Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде 4-чү мектеп, дагы ошол 1-2 мектептерге жакыныраак. Анан Вылкысын паркы бар жанында, эс алуучу паркы бар. Негизи жайгашкан жери өтө сонун. Бул жерди колдон чарбаңыздар. Кичине акча сарптап туруп, дагы оңдоп туруп дагы кошумчаласа болот. Бул жерге жүзүмдөрдү мындай вальш кылып туруп көтөрүп койсо вообще сонун болуп калат. Бул сырт жактан ушул жерде коросу бар экен кичинекей. Бул жерде эле ушул үйгө караштуу. Бул жактан ону машинага чейин. И жүзүмү бар мына жакта. Бул жакта бир гилас. Негизи өтө сонун жайгашкан. Негизи ушул байланыш номерлерин калтырабыз. Ушул номерлер менен байланышыңыздар. Бул үй тез аранын ичинде сатылат.